Ngapain Lang? Nyuci ke? Nyuci. Ya. Gus, Apa? nyari sikatnya apa? Sikat. Iya. Sikat. Ya, tar dulu lah. Nyari ya? Ya. Nah, kebetulan nih, ada Bang apa? Bang, woi. Hah? Orang nasi Gilang mau katanya pengen sikat. Pengen sikat? Ya, nasi Gilang udah. Oh, pengen sikat. Ya. Udah tuh. Sana ya. Hah? Kenapa nih bang? Weh, ada apa nih? Nasi Gilang sikat. Ini salah. Nasi Gilang. Nggak apa-apa lu. Udah bang. Bener bocah digebukin. Kapan tadi kamu disuruh sikat? Sikat itu sikat cuci bukan Sikat cuci? Ya elah ya. Lalu PA bener lu. Kan tadi bilang sikat cuci bang, sikat cuci. Elah masih. Buset, gua dikatain PA.